Osim slikanja idem u muzičku školu, francusku školu, idem u skijašku školu, a hobi mi je fudbal. To slikanje isto mnogo volim, kao i igranje. To najviše. A ponekad kad mi dođe, mislim skoro pa uvek, sviram sa bratom violinu. Suprug i ja smo se upoznali kod Sergeja Jovanovića, profesora likovne umetnosti, ne znajući tada da on radi na aerodromu Batajnica, gde sam i ja radila. To je bio neki naš početak i umetnosti i u naravno zajedničkom životu. S obzirom da ja radim u vojsci od 89. godine, nešto što je profesionalna deformacija, svakako su red, rad i disciplina. Kod svakog vojnog lica, pa naravno i kod mene. Ilija i Jovan, kada su došli na svet, su pokazali neke svoje talente. Rad sa njima sigurno zahteva više razumevanja, više ljubavi, tolerancije, fleksibilnosti. Traži naravno i znanje da posjedujete. Jer sa decom koja imaju talenta, znanje je verovatno i na prvom mestu u tim prvim godinama. Moja je sreća što poznajem i likovnu i muzičku umetnost, da sam ih tu mogla i pratiti. Ja više muzičku, suprug više likovnu umetnost. Ponekad, naravno, naiđem i na, ne na nerazumevanje, ali u svakom slučaju postoji jedna barijera između roditelja i dece. Verovatno kod svih roditelja i dece, ali kod talentovanja je to izraženje. U tim momentima razumevanje i ljubav su na prvom mestu, mogućnost i saradnja sa ostalim institucijama, sa školama, sa profesorima, nastavnicima, instruktorima je velika pomoć u vaspitanju. Svaki roditelj je mnogo strog, ali moja mama je najstrožija, toko ja mislim. Svi u mom komšiluku je zovu strašna mama, ali ja je ipak zove mama Saurus Rex. Tata, pošto je mnogo fin i skoro nikad nije ljut ni strog, možete si tu da bude. Ja ga zovem Tata Mata jer je mnogo fin, pa ili Medo Brundo jer je veoma top. Biti strog i biti roditelj, valjda je to jednakost između. Ja se trudim da ne budem stroga, međutim, većina ljudi koji me poznaje kažu da sam zahtevna. Zahtevna prema sebi, pa verovatno i prema drugima i prema svojoj deci najviše. Očekujem da, kao i svi roditelji, uspeju u onome što su zacrtali u životu, mogu od mene da dobiju pomoć i od svih onih oko nas koji nas okružuju, koji su nama bitni, prijatelji, kumovi i ostali. Naravno da je najveći teret na njima. Sigurno da disciplina tu pomaže kada nekad malo zaškripi kod uspeha, kod učenja. Promene raspoloženja su naravno očekivane i dešavaju se. Prilikom izlaganja učeničkih radova, ono što je veoma važno kada govorimo o školi, da nam publika bude
učenik, odnosno sami učenici. Zbog čega? Zato što tu imamo šarenoliku publiku, počev od dece koja i nisu talentovana, a koja možda i ispoljavaju određenu sklonost ka nekoj oblasti umetnosti, odnosno stvaralaštva, a da to nisu uspeli kod sebe da prepoznaju. Te stoga takav vid prezentovanja radova učenika omogućava i onoj deci koja sebe nisu prepoznala, a posjeduju neki dar, da jednostavno razmišljaju o tome i da sebe istražuju na tom planu kako bi naravno te svoje sklonosti i potencijali mogli lakše da prepoznaju kod sebe. S druge strane, naravno, sam izlagač radova takođe dobija dodatnu motivisanost i volju i potrebu za svojim daljim usavršavanjem, jer dobija vid pohvale, komplimenta i naravno nagrade za ono što je ostvario u dosadašnjem radu. Imao sam dve izložbe do sada u Ruskom domu i u Vukovoj zadužbini. To su bile zajedničke izložbe sa tatom. A najdraža moja samostalna izložba jeste bila u Vukovoj zadužbini. Kada sam postavio slike, jednu sliku sam najviše radio jer mi ta bila skoro pa najbolja. Vuk, beli vuk. To sam poklonio Vuku Karadžiću zato što da bi on imao jednu sliku kod sebe kao uspomenu od mene. Spremam još jednu izložbu u Parizu. Biće u jesen, ali ja ću puno raditi u leto jer će to biti jako veliki raspust pa će imati vremena. Nadam se da će biti dobro. Ovde u klubu Vukove zadužbine se često dešavaju ove priredbe, naročito kada su u pitanju izložbe slika. Tu su izlagali mnogi umetnici, poznati domaći i strani. Od svih tih izložbi, najdraža meni, znači najmilija je izložba koju je organizovao moj drugar Jovan. I mislim da je moj drugar Jovan Ivanov od prošle godine do danas napravio veliki uspon i nadam se da će on za kratko vreme, pošto mu i otac slika, prevazići svoga oca. Ja to očekujem, radujem se tom vremenu, ono će skoro doći. Ja sam dobio puno nagrada, a najdraža svih je bila kad sam nacrtao Ćiletu Marinkoviću automobil. To su bili i drugi crteži, ali najviše su bili oslikani baš moji. Pošto sada Ćile Marinković putuje Evropom, svi će vidjeti moje crteže. Odlučila sam da budem slikar zato što mi to izgleda lego na ruku i stalno mogu to da radim, kao da mi je to hobi, u stvari i jest. Planirao sam budem slikar jer će mi to pomoći oko arheologije ili paleontologije, što sam pre mislila da ću da budem. Sada stalno imam želju da postanem jako dobar slikar i da prevaziđem mog tatu. Slikarstvo može pomogne u arheologiji, na primjer ako zaboraviš fotoaparat, a onda ne možeš ništa da uradiš, već zađeš jedan olovku i papir i nastaviš jedan dvojac koji nisi još uvijek uspeo da slikaš fotoaparatom. Kod paleontologije tu se mora crtati oko toga, na primjer, neke kosti ili zuba. Kada sam počeo da crtam, sve mi izgledalo kao da je dvodimenzionalno, a desilo se kao da sam crtao 3D. Pošto sam znao za temu slikanja, još uvijek bio sam mlad da to crtam, došla je godina kad bi mogo da počnem to i kad sam počeo to sve je trodimenzionalno. Nikad ne može bude 2D i počeo sam samo da senčim, jer je to najbitna tehnika kod slikanja.